10 minut çırpılagan çimdikte aytkan Karaman Tomaşınaga dagı bir jol kol çapırınızdarчы. Rahmat, rahmet so'raganlar. Javapta Kalatay meclisinde razı. Çok rahmat, beş olup koyunuz. Tabii büyük sözlü Göljar ayından gelgen. Bizim şu ulu aksakalımız, Göljarımız öydökөр önde özünün çılçıldığını aytып жүргөн aksakalımız Kongur Başbek Akke'ye veririz. Salamazlar bu ağayın toğanlar. Biz bugün çoğulu atkan sebebimiz murunku birlikte gördük. 15 yıl akayiptığını gördük. 5 yıl vakiyettiğini gördük. Alar olsa bütün Kırgızstan'ın baylığın alıp kaçıp geçti. Almas Atambayev buna 11. yılı birlikte geldiler. Kırgızstan şu sazığa batıp durdular. Oşonu götürdü. 6 yılın içinde stabillik ornattı Kırgızstan'da. Almas Röşen üstünde kalan emekleri çoğun. Daim öyle bir kişinin jaman kişinde yaşayacağı var da anca emek kıldı mı ki? Elektriğin göz karandı olduk bu. Yani var da Özbekistan'da var jalın oturup çelik. Daim sebep veresiler bizge. Hep 10 kişi hem bir şey var. Buna yol saldırmadı diyandan alternatifi darab edip Oşuk'tan teki balık çekeceğin bu Almas Atambayev'in emgegi. El cılığı olsun diye buna teşti, canı saldırdı. Toldura, yurçları jasavatat da. Ana oşonun barın geçip işte böyle Atambayev. Böyle televizyonda karasan bir Atambayev de jamanda batsa. Anın üçün rayı milyonda aytmaydı, 1 yıl oldu. Milyon degende bari uçupaydı. Sormaya degende uçupaydı ağa. Anın üçün anı çok da oydu. Onun üçün Atambayev taza işlegen kişini. Piyin degen emez bu işi. Özü bay kişi, özü de aytып жүрөт. Bir tiyi devereyim ben, Kırgızstan'da işe verebilirim. Atambayev'in Almas'ın bir gemçiligi, ben bunun orunda olsam, tigi Konstitusiyanı özgörlükle aytmakmın. Men eki jolu bolgongo hukuktumун деп aytып koymakmın. Dagı 6. başkanı Kırgızstan'da götürüp ketmek dagı. Akay meni bakiyim uşunda şu Atambayev'da işlese pişmanlar da jakşı yaşamakpız. Emin hazır kelgen birlikten kılgan karabaysın ben. Unça pay büyük tegeregin barın gamabatat. Murunku jumuş bermey, jumuştan kaçıp ketkendi var, hazır karşı çıkıvatat. Yani Atambayev degen karakolda maşinenin içinde gübreye oturuyordu da korkup. Benzin koyuyor diye üstüne oturun. Algadır çıkıvattı ve Atambayev çıkıvatat. Zaten toplura deputatlar Jumuştan soğumanı var, hazır karşı. Emeline kalayız buna. Atambayev'in işi taza 6 yılın yaxşı işler gördü. El üçün, Kırgız el üçün. Yaşlar Atambayev'de oldayız mı? Kolay paramız olmaydı. Buna çöyden içinde bir başkalarının cebe kesti. Karma devrilerinde bolmaydı. Men oyum oşondaydı buna. Atambayev'de çağ tüyeni kıymaldamaydı. Barı bası olamız devlet işte. Buna men de oşondaydı. Nasyonalist kişiyim. Atambayev'de oldayız. Yaşlar oldayız. Tüyeni oldayız. Başka ayrıntı var. Başka oblast var oldu batışan. Allah'ın varmıyorunu çakırgan yok. Buna biz öz bağlamasına geldik. Emçinlerinde üyde tüş yatalma koydum ben. Televizyondan görüp atıp. Rahmat. Başka
Arsen bir kadar ilk sözler bu Arsen. Gel Arsen. Ol çabuk yaşlar. Daha bir yol yaşlar ol çabuk. Tuğanlar, Ormanto Balay Kalk, bugün bizim sayesatımızda ilgili bizim ülkemizde süzülüp yatan adaletsiz, bizim eksiklikten almak bir şaşırmıştım tegeleginde süzülüp yatan adaletsizlik adamlar bir görüp oturup ben Bilgi ücret yatırılan çok bir ortamda yapmışım var. Bu böyle oldu. Ben de söz yok çeşitinde yapmayın. Promotion sınavı Türkiye'ye gelip özümden jarantın pozisyonda bildirip olma bize tümünde oynayın. Şu sözümün başında netice etmiyor. Olmayan netice değil kısaca. 98 yılları ben Sürekli olsun. Babamızda Doğru olacaklar bir olacak. İşte Brooks'unda geçerli olmuş mu? Bir kişinin sağlıklarına. Bizim olacağıyla bizim necemiz ama 15 yaşında bir tane necesi Ayıbra Şaşır'da degen sağlık için yeni sözümden Oldu göbes koşuyor. Anam benim arkadaşlarım ayda sen sabah iş yaptığımın sebebi sen diyeceğin yerde işin kolda olan sebebi şey. Ben işten ağır olursun. Niye intihar o? Niye anlayamaz da dedi. Anam bir gün öğretti. Ben bir sabahman değiştirmedim içinde. Ben bir öğreteyim bu soğuk onda bir tonlarım. O kontingen var. Bir sabahman içinde değiştirmedim. Koşum kap. Şurada başka şüphede var. Aynı başlaşımında var. Diyecek ki şuraya olmadan şüphede tam. Mesela özümün küçükmeye var bu dedi. Özümün küçükmeye var bu. Almaz. Masrada olup tümöden Bürünün kornosunu şıpırıp sürüp özün niyetiyle okup bütün. Senin de hoşuna olsun diyor. Biz de yarın eviz tüm çıtıkla özünün niyetinden avukatlığa çekiliyor. Sen de hoşuna olsun diyor. Mesela hiç anda zaten beraber topak söz niyeti zaten beraber. Bunlar o kimde o duvarın ki tura duvarın ayıklarını bulsan sen geçeceksin. Şimdi de aşağıda oldu ben sabahman aldım iyilikte ayıkladım oldu. Bu dinen elinden ayıkım geldi. Bu söz benden elinden ayıkım geldi. Almaz bir şaşırma söz ayıkladı. Ben bana bir gerek olsa değil. Bana bir gerek olsa. 2016 yılında referandumda şaylolu qaysi bir punktlarına özgürtü birleşip men dagı 2-3 sorokka dagı prezident bolam desem meni elim қолдап бермек дейт. Мен делешеним қолдап бермек. Бирок аны жылан жок дейт. Мага бийликти керек жок, байлыкты керек жок дейт. Саясатчылар айтса, 2010 жылға қараса, Бакиевтің қанды билігіне күресіп дейт. Қатшалаған жігіттері сөз берді. Ошоңғанда Алмаз Мешашевич үлгі мемлекетіміз басына келді. Ошонда құдалымыз қандай? Шынын айтқанда, мен де баяғы бес журналға көп оқып шын айтқанда, ошоңғанда пенсионерлерімізге ақша бергенге ақша жоқ қалған, шынын айтқанда. Ошондай қырдалар біз Мешашевич бүт күшіп жұмшап, өз айтқандай, башында сайын жұрттай күшін деп айтқандай, тұрмыстылық орнатты біздің мемлекетке. Тұрмыстылық орнатты. Анан приказ келди, Алмаз Мешашевич болғанда. Сезектер деген приказ келді беле? Келген емес. Буйрутма, заказына убийстволар болды беле? Жоқ, болған емес. Хайвандарымыз, Кыргыздың хайвандары атылып кетті беле? Бір атылды мы? Жоқ. Рүстем Акматбаев, Алпек Саналбаев, Байман Эркинбаев сияқты шағын
жігіттеріміз алдыңғы заказ офиста болды, болған жоқ. Bunu menен айтып келем. Урматтуу тургуз элем, калайык калп. Дирекция колдон келет. Азыр ойлонолу, эрте ойлонолу. Эрте. Биз азыр биздин азыркы элита сөйлөрүбүз түзүп аткан реформа, адилетсиздик реформа, сасык саясат түзүп аткан сасык саясатына биз жол бермейбиз. Дирекция колдон келет. Hazır yaşlılardan 18 kişi. Bırak şu gördün, hasiyetli ısık gördün gelgen Rita Borbukeyeva degen kızımızga söz verdi bana ki şu büyükçilik olmasın. Rita Borbukeyeva söz. Koçakla, şimdi, arkadaşlar, arkadaş. Сара бияқта да көріп отырмайын. Урматтуу сүйүктөр, мен кыска сүйлөйүн. Жанагы депутаттар, күлгүдөгү ошо саясий тармакчанын ичинде элита жөнүндө сөз кылбай коелучу. Аларга айтылып аткан менен, мыйзам айтылган менен аларга өтпөй калды мунун баары. Алардын көзү тумандап калды. Алардын максаты, мааниси иштегени такыр башка. Ойлору мындай арамдык жакка кетти да, аны чечмелеп айтуардан узат. Ошондуктан мен эмнеден келет? Биз 2010 жылы ушул Бакиевдин бийлиги учурунда алар эми жетпей калды. Элдин алы жетпей калды деген эле. Андай болгон жок да. Бийликтин күчү куралы эл болгондуктан алар жетти. Мына азыркы иштеп аткандар. Президент болобу, жогорку кеңеш болобу, мына булардын дагы мындай орой тили менен айтканда, элдин айтуусу менен айтканда алардын шиши толду. Алар билгилүү. Ошол ишти толук түрдө биздин мен жеке кабылдоомдо Алмазбек Шашенович баардыгын аткарды. Өзүнүн айткан пландарын баарын ысыкөлдө мисалы үчүн мен санабай эле коеюн. 92% бүт аткарды. Ошондуктан мен мындай сыймык менен айтам да, ушундай айткан эл ушундай ыржак берип жиберген. Кыргызстандын желегин желбиретип, эртегенде жүрөгү күйүп кетип, эми бир кыргыздын азаматы жакшылыктан турат эл үмүт этип деген. Биздин үмүтүбүз Алмазбек Атамбаевичтин учурдагы акталган. Азыркы бийлик эч качан актабайт. Ошондуктан бул бийлик этиш керек. Мына Түйүлүк аксакалдарга абдан ыраазыбыз. 30 жылдан бери чыныгы элита деп айтсак болот, агайыбыз башында сүйлөп. Биздин бийлигибизге алар сөз укпай калды. Башка дагы багыттарга барып, биз иш боюбузду, мыйзамдуулукту башка өзүбүздүн башка дагы багыттар менен көрсөтүүгө даярбыз. Мен сизди колдоймун. Анан Түйүлүк аксакалдар сиздерден суранычы. Эмне үчүн Абдрахманов жана Иса Юнуков деген балдарды тарбиялабайсыздар. Ошондуктан аларды да тарбиялайсыздар. Биз атайын кандайсыз жакшы кыласыз деп биз билебиз, сиз абдан укмук күчтүү. Биз кыргызстандыктар, өлкөттөр, жети область мына ушул жерде өзбек, думан, орус, төрт улуттун өкүлдөрү турбайбы? Биз билебиз, Кыргызстанда бир эле акыйкат иши бар, саналуу. Улутка карабайт, жерине карабайт, жынысына карабайт. Бул ким? Алмазбек Шашенович Атамбаев. Ошондуктан биз айым бирге болобу, бириксе колдон келет. Özü geldi. Hazreti vermesek, verdik uşaklar. Uşak sözümüz bir minut vakit verdik şu. Hazır parmak kayırmadan uşaklar. Bağlı geçip koymuşlar, bağlı yaşamışlar. Daha duymak bu olsun yolunda.
Ошондо сүйлөйбүз. Ошон үчүн бардакка болчок болгонго жумгалтып Верага берип койбойсуңбу? Жана килегимен жатып ушул жерде эле Бұл нәрсеге Гүлдөн келтирейин. Ызасы келип атат. Эмне бербейсиң? Сөйткенде мигрантсыз қалаға көшті. Қырғызстандың кепілдігі, әрбір жаңа болған кепілдігі өтсек, өздері қалағандай қалсалықтарына болғанбыз. Бұл жөнөкөй жаңа болсынан жүрген күйден күйі таныған біздің урматты Асеновичтер жазып алған иштер далил болчу. Ошна элдерге илгери бар башымызды көтөрүп, мындан 5-6 жыл болду. Казак, өзбек, түрк элдерге башымызды көтөргөндө Алмаз Асеновичтин төбөлөп кетсек, уят кылып атат алышып. Абдан уят кылып атат. Жаман үйдүн төрүн конок үйүнө дегендей сырттан келген элчилерди кылаткан мамилелерди көрүп атабыз. Керек болсо ошолордун башчыларын торунтап алган Алмаз Асенович. Кечээки мына көлдүк өзгөрүшүнө жана элчилик кылган бирибиз 2 жол басып таштады. Туктар жетпеш андайга Алмаз Асеновичтин ушунда. Бүгүн ошолордун туктар жетип. Бул башка мамлекеттер бизге басымдуулук кылып келет деген үлгүсү деп эсептейм. Ошол эле учурда жанында жүргөн жана Иса Өмүркулов деген абдан маалым болуп ушул эле айылды ысырапка дайындуу чүй, эң чүйдүн Айылга киргизбей койгон. Ушунча жанында арам болуп жүргөндө мен абдан таң калдым да, өзүм калбай элем. Кечээ мына интернетте чыгарып, Иса Өмүркуловдун 1000 жылкысы Кочкордун жайылмасында өтүп жайып табылган деп. Бул факт. Потому что мен өз көзүм менен барып көргөм. Карагай булак деген айылда Сардарда 3 сарай бар. Мелкос койунан 2000 кармай, Кисар койдон 1000 кармай, 2-нчиси бар экен. Бул кимдин акчасы? Бул эл журттун акчасы. Ал бизнес эмес. Өмүр бою бийликте жүрүп байыган. Биздин жол терибизден шылып атып. Ошо незаконное обогащение у него. Эмне карашпайт. Бул мисалы үчүн Алипбек Чеченовдун учурунда баласы хулиганчылык кылып, атасынын пистолети менен эң башчылык кылып Алмаз Асенович ордуна койгон. Ошол кылган иш үчүн. Анын баласы случайно мэриянын машинеси менен барып туруп 3 адамдын өмүрүн алды. 3 адамдын өмүрүн алган жети алып, атадан bir ушундай бир 4 комната бөлмөсүн менчиктештире албай, жерге жетпей жүргөндө Алмаз Асенович аркылуу жарыяланган мораторияны жер боюнча көзгө илбей туруп Ататүрк паркын толугун саткан Иса Өмүркулов. Эмне үчүн жооп бербейт ага? Ак үйдү чын алгандар, чимкилик тагылды, капыр тагылды, баары ачуу сөздөн арам жок, кечип костор ак эмес, болгун ойнап калды, 3 кадыр барып кетти. Ушул жерде биздин тарапта турган 5 гана киши, биздин тарапташына Аны Абайке, Асел эже, биздин Карамат эже, Мажнун байке, ошолордун аркасынан ак үй болду. Чын айтканда. Калгандары бүттү. Баарыбыз көрдүк кимдин ким экенин. Бул элде бизде Кыргызда катуу жөнөкөй намектор болгондо, мына биз эки талаасында чоңор балдарбыз. Мумуркуловду камаш керек. Ар бир устакан өзүбүздөр билесиздер, сый жай ордон менен берилет. Ар бир улуу киши устакандан табылып калат. Эбир сакал коёсун тигден улуу деген менен устаканды тартканда тигил улуу деген билинип калат. Илгери күнчилик дегенде устаканга тартыш эмес. Күнчилик бир айылда бир конок тосулса, күнчиликти тартканда ошо
Kayırdan göçüp gelsin degen namöktü berdi deçi. Tungçilik menen. Men İsa Ömür Kuluk'a kurtçilik tatlı ederim. Qanday bolsa o'z pozitsiyasini bermey, tamaken ko'rsatib turishadi. O'sha Isa Ömür Kuluk'a qaraganda o'sha ishlarga uchoqdan qaragan millatni o'zini oladi. Bir adamdı uşuncha жерге жетип, Тембoli таанымалган ушунча жерге жетирген бул жооптук кеңеш менен соромай саясат болгон. Кемчилик жок. Бизде конституциябыз иштебейт, мыйзам иштебейт. Мыйзамсыз мамлекетте келечек жок. Айланайын жаштар, келечексиз мамлекетте жашап атабыз 1,5 жылдан бери. Муну биз токтотушубуз керек. Токтотобуз. Токтотобуз керек. İnternetlerden ön çarpma şarşenişli boluşup, bizim 5 deputatlı boluşup, özü üstün çulkap жүрүп шайланған депутаттар менен уруша баштадым. Элдер Асылов дейва, жана журналисттер бизден барган, Жанар Акаев дегендер киши эмес экен буларча. Чын айтканда. Адам деп айтыш мындай болду. Строкова дегендер. Буларды мен көргөндөн көз чоккон илгери алма шаршеништи учурлап, мына 5-6 жыл мурун мен алып деген новостини үзбөй көрчүмүн. Az көргөндөн көз чок мен телевизордон апрелдин болду. Başka zaman çalan kalmışlar. Балдарымдын келечеги үчүн, мыйзамсыз мамлекетте жашап атканыбыз үчүн мен ушуга кайын болуп, ушундай бир көргөзүү сыяктуу мамиле жасагым келген жок. Мен наоборот gelip durup aytış yerden aytmay çıkardım. Ben cevap verip aytattım. Uşun insanları almalı. Alma şarşenişti, dağı temelep, tepsene turgan uçuran aldıra gel atar. Büyük sakas böyle bolуган көрүп атабыз. Эртең генеральный прокуратура иш болсо, алма шаршенiştin кок деместик макамын алчу болсо, ошол күнү алдында барышыбыз керек. Bizge arasında sağdan çubuklaşmışlar, çarpmışlar. Özgün karayinde amanet kadar kaçışlar. Çarptılar. Ekmek paylaştılar. Türküsü üçün, oşalardın, mameletliğe cazanan, yiğitler üçün, dağılana kırgız gücü, göçü. Bular biz Oğuz degen direktörü sayılan, men doğuşunda hakaret mümkünçülük olsa. Mümkünçülük olsa. Evet olsa, buna ayıptan, beni eşyalanan ve eğitimizden çaldan. Bu gerek olsa babam demez. Bu babam demez, Aksunlar'da lideri temiz, sariyet aşırıdan var evet bu işe. Açık söz bu. Açık söz. Bu 100%'lik elektroniklerin ayrı boyutları öpüldüğü için.
Ne sayılan geldi bu. Ne anlamda babam sayılan. Ne anlamda değil sayılan bu sayılan geldi. Ayağında sayılan olursa. Almışsın gelecekte düştü. Yaşlanma kalk geldi. Düştü tekrar geldi. Azıcık zaman bak tekrar o geldi. Tezgah koyuz. Kiyinki bizden biz tapar istaklı. Hatta tapar şu sayılan olması geldi. Mağdur var. Golos bergenler azıcık soy olacak. Birinci tamamı. Mıysamsız memlekette yaşap жатамыз. Mıysamsız kadınға өздері түрткі болған. Керек болса, мыйсамсыз kadın менен алмашқанша жүрсе сақтайды. Бар сүйеуші, қалағанда сүйеуші. Оғыз қарап, басқадан сүйеуші. Ешкімге ешқандай құлдық басып болмайды. Қанакай ақы сүйіп атқан тек басқан. Қанакай ақшылардың лидері. Қанакай ошонда өзің чоғыңды ендеше сүйіп айтады. Қанакай тоқшат. Қанакай саяси репрессия бұл жерде болып атады. Бұлар тұтқын штамп бар, күртен өміріне қамап, мыйсамсыз işler korkup, çok tutacaklar çetler. Бұлар ошондан қорқып çıkmaya kalsın. Единственный bir kişi memleket boyunca karşı almışlar. Biz bu işini kovup, bu işini hakkıyla yok bizim kolumuz göğümüzden alışız gerek birlikte. Ben hava sakallı sana memleketi bilin, gelecek için anlatalım. Ama sorulmadan, sohbet edin. Biz şunu verir, apartisi yaratıyoruz. Yolda bunu da saklayın, amaçlı
Bizim memleketin çıktıklarını takılıp kendini başka koltuğa koşuyor. Oşun vakti bir hamadiyle bırakıp öldürdü. Siz aralarında oşun içine gelin, satmak satkan, tepki satkan, hazır konulurdu. Deputatlar yüz koyunuz. Gözünün oşu ne etti. Eğer oşun içine gelin, patriotların, yeniden çıkan, kampeni, Kırıklar evlatları ibarlı, hayatlarında bayılmazdı. Bahtır oldu dedi. Karabayın yeniden çıkan vardı. Oşun için dedi. Daha karabayın, daha siz bilmeyin. Deniz bülün, bırak. Bu İzmir Partisi, sizin bizim parti. Bunu hiç kullanmayın. Eğer hepiniz sensörü kalsınız, oynayınız. Oşunu bazar koyun, taksini yerlerin, bazar, mölgün, yakıcı olma. Bizim parti açın. Hangi bizim parti, sosyal demokratik parti. Ama hiç sosyal demokrati. Oşunun içinde, oşunu adamların, bazarın, yaşların, Doktor Davut, anda yeni sözlü, o küçüldü, Kırgız Respublikası'nın ex-prezidenti. Qanday kesim qoldi biz qancha cho'g'labsiz, emniga cho'g'labsiz. Maga shu oxirda 2 kishi berib qayra yigitlar kelyapti, shu yigitlar. Ana men o'zimni qo'rqib qo'yganman. Ana men doim aytaman, bir ay o'ynaganlar maga hech kim kerak yo'q. Mening o'zim kerak bo'lsa qurol jarag'im bor. Men to'yga o'xshab kolxozning boshqarmasida aytsa ketaverganimda anam oxirgi jolu kelgan yigitlar 12 oydan o'g'illari kelibdir. Mana qiyas mening boshimda 12 oy bekinchi zonada qo'yib o'zim uzarman. Anam yo'q, kerak yo'q. Men o'zim qo'rg'ayman desam, anda balдар meni uyat qilib qo'ydi. Darvozaning arjag'ina borib жатып olasiz deb taqdirlaydi. Ana uyaldim shunda. Anday bo'lsanda qanday aytasan, borib jataver deb aytdim, anda ma'qulanda. Deginchilikda. Mana negizi bugun o'sha 12 oydan 10 kishi deb so'rashganmiz, har oydan 120 kishi kelib, qarasam ko'ratasizlar, boshqacha bo'lib ketdi. Bir chetda aldan tura ankeli maga bir rayonun koordinatori kelib o'tadi. Almashqarsan işte jalan şu verniy zonada alamın desengler bizde bölgünde olasınlar dedi. Bana men aytdim onda hech kimni chaqirib olmaymi? Kelganda ruhqanlar keletdir deb. Şonduktan bugün geliyor 12'lerde gelip alıptır. 4'e çayın gidip oturup varmışlara rahmat. Rahmat varmışlara. Şimdi bu vaqtda men götürgön gerek olsa prezidentlikka alып барган, депутаттыкка алып барган, генерал болгондар бирөөсү келбей, карабайым элим келип атат. Рахмат барган. Men bir yerim Çinli, ben daima ar adamды özümde görürdüm. Geçir dese geçirip koyalım. Qanday qilsa isheni. Ankeni şu jaktan aytып ketdi. Bu vaqtda Atamboy aka asmandan nur tushganda ayıplıklar bilen bilet. Eline olganın, qanday olganın. Biroq Çinli Xudoy meni daima erkiletip жүрөт. Özüm ayıldaşlarım gözünü aytayın 89-yılı
firma forum tüzgün, hazır uşak bolgatpay, kaysa Atanbay, Arız Sırağan, Akçası çok tüzgünler. Oşo 91-nji yıldan beri öz aylıma yıl sayın yüzdөгөн üşekün tarattım. Turabaydı. Derlik 30 yıl oynayıp kaldı da. Başkasını aytpayda böyle. Men daima varına berip köngüm. Ankeni daima köpeli. Anan gelir aytar, Atanbay, buna uağında özünün zavod fabrikaların direktörleri satıp alıp, anan keyin işlet albay satıp başlaganda men Bişkekten bir top zavod satıp algam bilesizmi. Oşol direktörlerini aksiyaların bağısını 20 есе kımbattırıp verdim. Aksiyası misalın 1000 so'm kalsa, maga 20 000 so'mga satıp algam. Ankeni Kuday maga şimdi albatta başta vergen, şıkta vergen, maga kanday bir biznes kıla koyup, urda verip özünü taap koyup. Buna Bişkekten gidip çıkarıp milyonluk Moskva'dan açtım, vagonluk. Şonluktan bilesiniz, oşöyle Bişkek'tin ortasında hazır forum durgan yerden başlap Franka'da çeyip kaldı İbrahimova. Oşol jerin barinden gittiğin imaratlara menen oşo Atanbayev'in zavodlarını olmuş. 60-70 hektar. Buna oşöyle meşetti saldım, 7. april şehitleri düşürüp. Al жерdi ben 25 yıl burun alırım. 25 yıl 50 hektar. Kuday şu meşetti şunlar saklasın dep koydurup durdu. Ankeni başka biri oşonca yerige 5-10 üç saat durup verir. 40-50 milyon son 40-50 milyon dolar tapmak da kaldı. Şunday mezgilde salar oldu. Maga hiç kaçan maksat çok olsa akça talayın, biröden alayın dep. Men hiç kaçan biröden para algan emasmın Kuday. Men daima berçimин. Gerek bolsa oşonda insan murmuklu bolup başkası bolчу, alarga da berçimин. Ayağına şeyin akçası tuttu falan. Oşöyle ona hazır bilip atarız multimilyonerler Soronbay boş bolup. Alar dele menden akça almış. Men de şinçmin bir tıyını joktur. Kuday uşunaylara koyuptur. Biroq Kudayga rahmat, buna 1 yıldan beri, 1 yıl 7 ay oldu gözümde açıp atar. Buna canımda kim жүргөнүн görüp aldı. İyi rahmat. Ankeni men bu 24 yıl içeri duygan adam oynamışım. Kırgız elindeki 24 yıl aldı endi. 24 yıl emas 24 ay aldı var. 1 yıl içeride 12 ay. Andan keyin elin gözü açılıp atar. Mından ara o öter anaşılır. Ankeni mına korrupsiya yaratan bu biz güreşotası korrupsiya bilen değil. Mına kişiyle malumatlar çıktı. Rasmi malumatlar. Atanbayev'in gezinde, bana Kuvan Kumatov işlep atkan gezinde, oşöyle Bacı'da, Tamoşna'da 3 yılda 3 есе köpeytipti borları. Bana kişi aytıp atan, uşul yılı Tamoşna'ya teskerisince, özünün planının, ötkön yılda nasip çoğuldu. Oşöyle Kumatov sapar esaka otursa, oşöyle Tamoşna kalır 50, 100, 2 есе köpeytipti borları. Alakçalar ilgi var mı? Bular korrupsiyanın yürüyüşü tasarruf durup, çındıkta aytkan bir adamın olsun cevap verdi. Ben televizinde söyleyeyim çındık. Maga bilik gerek yok, maga elim gerek. Maga eliminin geleceği gerek. Bana diyeyim. Korrupsiyanın yürüyüşü degenleri görüp atasını çındıkta. Kanday bolata. Albatta benim de günüm var. Şunda alaka şey gözüm bağında takır cevap koyup durdu. Turay'da Soronbay Jeenbekov. Buna Atanbayev'in gezinde bir mafiyozunu gruppa tüzülmöldü. Başında Öztürk. Öztürk başında. Matrayma Jeenbekov tarafından. Albatta Kırgızistan'da naloklar çoğulaydı. Ankeni naloklar jetbeyli bundan gerekli adamların çöplerine hizmet ediyor. Buna o vakıfta yaşlı жүрген uğurlar hazır toy topurlarında bilip жүрüp bıçaklar. Jeenbekov'tara bolu, Kendibekov'tara bolu, Matrayev'tara bolu, başkaları bolu. Anın keyin bizni koygatları görüp otur. 1 yıl burun bilesiniz, 1 yıl aşıp etti. Oşöyle Sapar Isakov, Kumatov'tardı kamaganda men aytkam, rayım için kamadı dedi. Anda hiç kim işini gelemiz. Ana hazır gözünü görüp otur. Gözünü görüp otur.
Qanday baratadi bundanlar? Qanday baratadi? Men de qayırganim bir nerse albatta jalan ile soranmalar emas. Menin janımdagi andan başqadagi dostlarım, yardımcılarım maga çындırıkta aytып söyleskendi. Al men ушундай адам келем, мага бирөө айтса ишенем. Керек болса чындыкты айта турган мүмкүн адамдарды жаныма алып келген эмес. Ошол эле экенбе өздөрүнө керектүү маалыматтарды берген. Мына ош тілінен мисал көрсөтүм, кандай болду деп. Мисалы эмнеге бир да маалымат керек деп. Анткени ушундай болгондо анан мындай да кагалайын менин калкым. Мына Атамбаев эчтекеден бул дүйнөдө эч качан корккон эмес. Мен дала жолу 2005 болобу, башка жылдары болобу, 10 жыл болобу, мен үйдөн башташып кетчимин, мен үйгө келбейм. Мен ушу бойдон жок болом, өлөм деп мына жолдошум отурат турат. Мен эч качан эчтекеден корккон эмесмин, Кудайдан башка. Мага эң керектүү нерсе, мен эң баалаган нерсе бул болгону менин таза ашым, менин намысым. Мен эч качан бирөөнүн акча алам, же бирден алам деп иштечимесмин. Жалаң эле Бишкектеги заводдор эмес, чет элде да иштеген ишканалар бар болчу. Ал дагы секретарь. Керек болсо журналисттер бар, текшерип келди ошо качан бар. Стамбул Измирге чейин. Эмне эле албетте кайгырып атканым бир нерсе, мына ошол эле Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп атканда айткам да, мына карашканда Сапар Исаков 39 жашта. Devir ministrleri 33 yaşta, deviri 38 yaşta. Misal Aybek Karayip 30'da olmuş. Buna jalan yaşta. Buna hazır Ukrayna Zelenski de var. Bizim hükümet andan vurun böyle. Bırak oynadı da bir aksakal olsun, karap dursun, baykelik kılsın, akelik kılsın da Sooronbay da aytkan. Men bularga baykelik kılamın. Anan keyin Sapar Isakov bilesinger. Rahim Matrayimov'da işten algan, 23 sene. Oşonda Sapar Isakov maga da telefon çalgan. Benim kayra Sooronbay Jээнбеков geçinde de tünde de çaldı, işten algatı gibi. Anam men aytdım, özüm keştesem al taza bala bolsun. Kanda ösüp жүрбөсүn бул таза адам болчу Сапар. Азырда таза. Келечекте Кыргызстанды башкара турган балдар Сапар Исаковдай болду. Анан кийин мага да келген, мисалы өткөн жылы 1 жылдан ашып кетти. Сапар Исаков менен Кубан Кулматов келип айтышты. Бүгүн бизди камайтып келип айткан. Мен ишенген жок, мына күнөмөр жок болсо кантип камашсын? Билесиңер, Кубан Кулматовго койгондо болсо Орустун паспорты барды доогонду. Анан ушул үчүн кантип камайт дедим. Же мисалы мектеп салынып атат. Өкмөт токтому боюнча. Азыр Албек Ибраимовдо да ошо иш боюнча тартылат. Мен ишенбей айткам, эчтекеден коркпол, эч ким камабайт. Анан көрдүм кандай. Анан коррупционер деп мына Дамир Мусакеевди камады. Дамир Мусакеев коррупционерге Сооронбайдын тегерегиндеги жанагы сассыган уургар азыр апакай болуп сүрөп атпайбы. Апакай болуп. Анан кийин биздин жанагы тармакта чимкирик депутаттар, өкмөт башчылар ошондой урларга той топорларына барып атпайбы. Анан мен муну өзүм колдогон, тамдаган Сооронбай Жээнбеков башында турса, ушул мафиянын мен муну кантип сүйлөп атам. Мен бул дүйнөдө бардыгым керек. Мүмкүн Кудай мени ушун үчүн убагында жаратып, ошондон бери ушунда колдоп келе жатат мен. Убагы келгенде, жок дегенде сен туруп берет. Анткени кыргыз элинин келечеги анагы ушул жерден жумгалык жигитибиз айткандай бизге балдарыбызга келечек керек. Кыргызстан тартына кай көтөрүлүп бараткан. Билесиңер, мен 11-жылы президент болгондо, 10-жылы экономиканы карап атканда Кыргызстан кандай болчу? Свети жок, жолу жок, Ош-Жалабат өрттөнгөн. Пенсия, зарплата 2-3 миң сом. Анан кийин Кыргызстанды мындай бир Мотуевдин кебетесин көргөзчү да кайра Казакстанда. Мына кыргыздар мына деп. Мотуевдин дарбасын бирок Мотуевдин ордуна көчмөндөр оюндарын көргөзүп, биз байыркы, эң байыркы элибиз деп
Kırgızstan'ın başka bir geleceğini gösterip, tarihini gösterip, Kırgız elini gösterip ettik de. Bundan uspetти Kırgızstan. Bundan ayrı tüzülü işlese, o şöyle hükümetke, yaşlarga jardan berse sorun var. Hazır Kırgızstan büyük bir hükümet. 1,5 yıldan beri tatnakay intimak kelgen Kırgızstan'a. Akırkı bilesizler, men prezident gezimde akırkı 2 yıl hiç kim bölünme olgan tüzülük işte. Ankeni ben hiç kaçan karaş emesmin, kim kayseli görünür, kimden tuğan. Da men jarımdaki adamlardan adaşıp durup, biroq men özümden bir de tuğanımdı bir birlikte alparan jokmун. Men hiç kaçan hiç kimden para berdim, doğulap algan emesmin. Men daima Kudayga şükür. Aytıp atpayım, maga Kuday şonçoluk bergen daima men berip жүрgөнмүн. Berip жүрgөнмүn. Jalanında şaharlarımı etmezse şu 25 yıl burun Serebrik'te meşretmeni sağlamını resim. Gerek olsa geviri nan tapay jirönde. Azıtkıdan ağa milyonerler başı üniversiteye varıp ayağı үйünde oturganda sosun sorup. Menin sorunda da bir ındalarında olsun. Antkeni Kuday'a daima verip жүрgөн. Bundan da ben eştekeden korkmayım. Antkeni Kuday'a özü kordu. Düşmanlarımda kordu, meni koldu. Saktay, egerde men geregim bar bolsa da. Şoндуктан мындай да урматтуу менин калай калдым. Men ошо биринчи күндөн бери жанагы балдардын сөзүнө болгондон кийин албетте абдан уялдым ушуну ачык айтайын. Анда байке үйүмдүн тегеретте жатып алабыз дейт. Андай болбой калды. Анан айттым макул анда. Андай чечсеңер мени bir короо келин. Albatta mengi 100 hektar emas, 2,5 hektar. Biroq bul derejesi barısı. Men abdan biroq baktlı adam ekenim. Antkeni mına Kuday hazırda erkeletip atar. Mına bir yıl murun, jarım yıl murun, bir yıl murun. Bir yıl. Öyle mikrofonda çarçattır. Ana bunday da gevri mağa kazı gevride da kaygırıp keledi de ofiske varsam forumga birilerdi de sordu olar. Akadut bergen onunla getirip meni de bir şeti söğüp geçette imzap verdim dep şey. Akada gülüp kaldım. Biroq Kudayga rahmat, Antkeni 1,5 yıl murun, 2 ay murun da kanday bolmuş. Atambayev hiç kim işençimiz. Buna hazır o uşaklardı maga jala jabayın dep atat görösüңөр. Birisi de şındırımız. Erteliğe şındır çıkar. Birisi de maga günleri bardı kalktılar. Bardı ılgazkır kalktılar. Bitti kulasın. Ben onların alt tarafını vererek bu ahmaklara tegerim de yok. Soğranbay'ın parlamentteki şimdilikleri bir tiyatro olarak Atambay'ı sotlayıp men alarımın sotuna baratırım anladınız. Men Kuday'ın sotuna dayanım, Erdin sotuna dayanım, Tarık'ın sotuna dayanım. O çimkiriklerinin beti çoklarının sonuna bıraktırmadan olabilir. Ben gövetli şu üstleri var aslında. Biroq bu yolun buna burunga Atambayev çok geçirip koyuyorlar. Men de geçirip koyuyorum. Men bolgon demiş. Kanat İsa'yı bolu, Kandıveri İmanali'yi bolu, Murmungu bolu, Sorunbay'ı bolu, bir yolu satıp koyup duramadı demiş. Bu yolu, bu mağafşor geçirse geridagi ikinci bularga bir mamlekettir hizmet aldığı verir. Bunda da ikinci hizmetleri alıyor. Albatta buna balдар
akırkı jolukanda murdağı gözü. Özünçe bir grafik tüzüp alıptır, momça kişiden bunu öğreniriz. Vay sizdir aytar ağızdır. Men aytsam da bol açık aytar, bol açık. Men etme, men de Vito karşısında var, tapançası da var. Men özüm, korup kalın desem, bol aytar. Elimlidir, men tiyakacak falan da aytalayım da. Mümkün kalır, bunu da başka çabalar. Atam var, evli çoğuldu, beni korup verirler, canlı. Atam var, daima özüm, korup görgün. Eşlikeden korup vermemiz. Bu olayda ölçümde bir yakçalı var. Aynı zamanda makul. Onday olsa buna moğunu açık aytayın ötken prezidentten gitkendan keyin uşun boljular muzey kılayındaganda atam var, ex-prezident atam var muzeyde. Bu da keyin muzey bir bulup da atam var. Ошондуктан ушул жерге мындан ары эшиги ачык болот. Eli үйгө кирбегиле көчө жаткыла деп албетте мен айта албайм. Ошондуктан мен абдан ыраазымын, мен дайыма ыраазымын, бирок бир чоң кайгы бар да, бир өтүнүшүм бар Кудайга. Мына 7-апрелде билесиңер канча киши өтүп. Андан кийин жарадар болгон балдар да өтүп. Ошондуктан мына болгон акыркы акчаларга чогултуп туруп бюджет салынып Бишкекте ушундай жаш балдардын өмүрүн Кудай болсун. Мен дайыма айтам, азыркы айткым келет балдарга. Кудай бирөөнүн жанын алса, меникин алсын. Бирөөнүн канын төгүлсө, меники төгүлсүн. Биздин балдар аман болсун. Могу аймандар өзү да кетти. Мына Анбаракта айткандай, биринчиси 15 жыл отурду, экинчиси 5 жыл отурду. Üçüncüsü benimce kaçak duranı andan da hasta olarak ankenin minti otursa, elini koyamak arıyorsa, tevelese el bilgini kararsa, el barkılığını görüyorsa, el 24 yıl elde Allah'a varsın. 24'de 4 yıl Allah'a varsın. Bana bir yarım yılda elinin gözü açıldı. Oşolduktan ben özümden atman, übürümden atman, Varanaga dağın bir yolda rahmat ettim göre, tazim ettim göre. Evi baldarga aytıp men özüm orada. Senin tursanlardan uşu taraf katır bolan, evi ilmeli kal. Bir beyinin de paytam. Bunu da söz kılayım. Ben negizi ошондуктан айтар сөзүнөн бактылуу адам келем. Ана азыр ишиниле жалбат болобу, ош болобу, баткен болобу, чүй болобу, нарын болобу, талас болобу, көл болобу. Мына региондун баарынан элдер келип атат, телефон чалып атат, колдоп бересиз. Бул эле бардык жерде Атамбаев жасаган нерсе калган. Атамбаев куруп кеткен мектеп болобу, жол болобу, электроминия болобу, бардык жерде бирден бар. Азыр деле Атамбаев таап берген акча менен салынып атат ишканалар. Атамбаев түзүп кеткен армия турат Кыргызстанды сактап. Ошондуктан мен эч кандай арманым жок. Мен болгону тилегим бар ушу Кудай Кыргыз элимдин жолун ачып берсе экен. Оусун оодон кесепети жок. Ынтымактуулук менен кан төгүрүштөн Кыргызстаныбыз өтүп берсе экен. O başı жоктор Кыргызстанды бөлүп аткан, Кыргыздарды кой катары бөлүп атканда, булай акылы ойлонсок керек, иман берсек керек. Анткени Кыргызстанды карегисе сакташыбыз керек. Кыргызстандын келечегин ойлошубуз керек. Албетте биз ыплас болгон Кыргызстанды бере албайбыз. Атамбаев адашып бирөөгө ишенсе дагы Кыргыз эл бар, Кыргыз эл көзүн ачып бардыгын көрүп атат. Ошондуктан урматтуу менин туугандарым, мекендештерим, Кыргыз элим Кыргызстанды жаратканыбыз колдосун. Жараткан элибизге ынтымак, элибизге берекет берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат.
bak, kırmızı elbise var yeri. Araşan aydan gelin, kaç gün hatamız. Hatta iki o söz bilen hata yapmışsın. Canı versin. YouTube'da da görünecek. Almazdan uçarak böyle. Almazdan canı versin. Gel, ak niyetli verilen bulunmalar için var. Bugün yeni öğretici atlayacaksın. Manayla öğretiler aytalan. Sebepleri eğitimlerinin bu alma sebeptin yerge yakkanının bir-iki güçlerinin koşukçalı böyle koyuyor. Buna askara kayıttan deyin, bakiyitten deyin. Amerika'nın onda koyanın mağazasını alma satan bayıkana çıkarlar. Oşan elinde şunlardan yok. Elinde kursu kalbası balıkları. Buna Putin, Vladimir Putin. Buna adam baktı. Adam kolunda oşan çamın çoğunası. İkincisi dünyada tanıttan göçmenler elinde alma satan bay uyuşturup dünyada tanıtır. Kanca memlekettir. Üçüncüden madalyattı. Yakışken masada bekitip durup madaniyat bile dünyada tanıtır. Akaga tok, benim gönlümü bir geçeceğim ruhlar. Nenin yenime, usul işlerde iyilik olsun diye ne durup pataver kondaşı. Durup. Amin. Yakşılık bastın, beğenizde ittifak bastın, dünyada tişçilik bastın. Geleceğimler gem basın yaşta. Vallahi yapılır, şahit insanlar. İyi bir görüşmeler insanlar. Hazır hurmatlı çoğunlar, hazır kişileşki çıktırsanızlar, anda gitlerimiz çıktırırız bozulur. Gitmek durumuzdur. Hurmatlı ağayı tuvadır, hepsizler gelmezse. Durumuz çıktırırız. Bırakın ağlamayın. Aramızda beklerimizde 5 milyon oturumda. Beklerimizde hurmatlı ağayı tuvadır. Sol. Мне кажется, 12 сел, по 10 человек. Не уходите. Almazmayken, ağıyla kurapsınmayın.
Алмаз Аршенович, можно вас на минуточку? Кеңірірек жерге тұрмайды ма? Сіздің артқа жүрма. Кенен чонымыра. Алмаз Аршенович, скажите, насколько, как вы прокомментируете, да, вот обвинение Зыбиных? Я уже прокомментировал. Ну, и все-таки, вы говорите, что вы не боитесь, да, ничего, ваши дальнейшие действия, то есть вы пойдете в парламент? Парламент не приглашал ни меня, ни полномочного представителя. По регламенту они должны были пригласить моего полномочного представителя, раз они идут по аналогии. Ну, вы знаете, все это бред, конечно. И я не собираюсь в этом цирк какой-то. Спасибо. Иш-шара боюнча комментарий берип коюңузбу? Эмне болгон иш-чара болуп атат деп сурашып атат. Интернет колдонуучулар. Азыр бул иш-чара өткөн ушул жумада экс-президенттин кол тийбестигин алабыз деп комиссия өзүнүн ишин бүтүрүп генеральный прокуратурага жиберди. Ошондуктан Алмаз Аршеновичтин айылдаштары, туугандары, күйдүн башка региондордон да келгендер коргойбуз деп ушул ишини өздөрү келип ушинтип айтып атышат. Биз коргойбуз, бербейбиз деп камаганда деп анан ошондой бүгүн ушул иш-чараны уюштурдук. Себеби үйдү курчап алып ушу жатып алабыз көчөдө деп анан Алмаз Аршенович өзү айткандай үй алдым кантип бияка эметем деп анан ушул кишилер менен жолугуп ушундай иш-чара өткүзүп атабыз. Суд получался чуть упал. Канат Канаметов сілеп қойдың. Ошол менен түз эфирибиз жыйынтык кылат.